Bismillahirrahmanirrahim. Кезекті Құран хатымыздың толықтай сауабын Сманов Абсаттар Шәкірұлы ұстазымызға бағыш етеміз. Баршаңыз білесіздер, Абсаттар ұстаздың елімізге, дінімізге, барша қазақ еліне сіңірген еңбегі, ол кісінің шәкірттер тәрбиелеп, қаншама шәкірттердің елі үшін де, жері үшін де, діні үшін де қаншама жерлерде қызмет қылып жатыр. Сол үшін осы Құран хатымның толықтай сауабын Сманов Абсаттар Шәкірұлы ұстазымыздың рухына бағыш етеміз. Алла Тағала Абсаттар ұстазымыздың осы өмірде жасаған әрбір жақсы амалдарын, сауапты істерін, қылған құлшылық ғибадаттарын Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етсін. Және дүниеде де, ақыретте де жақсылыққа жеткен, Алланың мейіріміне бөленген құлдардың қатарынан болуын нәсіп қылсын. Алла қаласа, сіздер де өмірден өткен ата-бабаларыңыздың артынан хатым Құран түсіріңіз келсе, атын атап дұға бағыштағыңыз келсе, онда міндетті түрде астына хатым сөзін жазып кетіңіздер. Сіздерде міндетті түрде жауап берілетін болады. Алла Тағала баршаңыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл қылсын. Екі дүниеде де Алла Тағала біздерге жақсылық, береке, барша дұғамызды қабыл қылсын. Енді Абсаттар ұстазымыздың артынан толықтай Құран хатымның дұғасын бағыш ететін боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الدعاء الختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجهلت ورزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله حجة رب العالمين اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقم فيه اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومردا غير مخزن ولا فادح اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتني وثقل مواني وحق إيمان ورفع الدرجات وتقبل
ثواب الصلاة واغفر خطيئتي وأسألك غلامين من الجنة. اللهم إني أسألك موجبة راحتك وعزيمة مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدعين عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبون بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحياتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағала осы қасиетті Құран-ы Кәрімнің толықтай хатым Құранның толықтай сауабын Сманов Абсаттар Шәкірұлы ұстазымның рухына бақш етеміз. Жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараған жерін жарық қыл. Алла Тағала Абсаттар ұстазымыздың осы өмірде жасаған ізгі амалдарын, сауапты істерін, әрбір қылған ғибадат құлшылықтарын қабыл ет, оқыған намаздарын қабыл ет, қате кемшіліктерін Алла Тағала кешір, артында қалған ұрпағына салихалы, берекелі, хайырлы ғұмыр бер. Алла Тағала осы толықтай хатымның сауабын Абсаттар ұстазымызға бақш етеміз. Алла Тағала ол кісінің тәрбиелеп кеткен шәкірттерін ерде, Қазақстан елінде, жерінде қызмет етіп жатқан әрбір дін қызметкерлерінің Алла Тағала істеп жатқан сауаптарын Абсаттар ұстазымызға тек хайырымен, берекесімен сауап болуын нәсіп ет. Алла Тағала артында қалған ұрпақтарына берекелі, хайырлы, мағыналы, мәнді өмір бергесін. Аллаху акбар. Міне осылай Абсаттар ұстазымыздың артына Құранымызды бақш еттік. Алла Тағала ұстазымызға Алла рахымына, мейірімін алсын дейміз. Осы өмірдегі әрбір істеген жақсы амалдарын Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етсін. Құрметті көрермендер, міне осылай өмірден өткен аталарыңыздың, бабаларыңыздың артынан Құран бақыштағыңыз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіз, міндетті түрде сізге жауап берілетін болады. Алла Тағала баршамызға хайырлы, берекелі ғұмыр берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.